Vika. U Srpskoj na sve strane, sa svih strana, po gradovima i selima, cika, vika i radosno uzvikivanje. Srbija, Srbija, majka, matica, Srbija, 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 Srbija i tako po čitav dan, čitave nedelje, cijele godine, decenijama. Dok im iz Srbije ne odgovorše, ma jebite si mater, skinite nam se s kurca, dosta vas je, vala baš. Skaza o Jimiju Hendriksu i pijano istoriji koja se topi. Dvojica pijanaca uz to i odrpanaca postari na klupi kraj Keja u blizini velikog mosta, obloženog kamenom, vidno raspoloženi rakijom, ne može biti ni da je lav, još manje jelen, prežvakavaju bitna pitanja svijeta kad već mogu sebi da prirede ugodan i smiren život. Čini se veći, a po izgledu i gluplji, ustao, podigao ruke i dere se. Retki prolaznici, naravno, u širokom luku zaobilaze jer se sa pijanima i budalama dere se on, kao da mu je sadrug preko rijeke ili kao da viče nekome baš s one strane te široke vode, a ne ovome tu kraj njega što upravo nateže već prisušenu flašu. Pred najezdom 100.000 Azijaca tvrdnja o Bošnjacima kao autohtonom narodu topi nam se pred očima, viče i podsupkuje kao da mu je time tvrdnja ojačana. O je, odgovara mu prijatelj, nekadašnji roker koji se nije dao navući na teške droge, nego se opredelio za guslarsku muzu, prepečenicu ili bilo koju kad se već ne može birati. Sad im ne ide turska vojska ispred da možeš misliti kako im je onda bilo lako. Trese, razgalamljeni, ne pristojići da sedne, iako ga drugi pokušava povući na klupu. Lahko, roker sve to okreće ko na šalu, ko na istinu, mada ni onaj drugi tome nije nesklon, jer pravo pa i on se nije dao teškim drogama. Narkotici, znao je vikati, jebali vas narkotici. A sad mu to nije bila tema današnje disertacije. I oni su sad kao oduvijek ovdje. Mogli smo se lagati dok im braća nisu krenula da ih traže. Jest, odmahnu drugi. Ali zaboravljaš da ih je neko ovdje lepo dočekao, nemoj preskakati. Da, čim su došli svi Crnogorci, Hercegovci i Šipci, da ne pričam koliko su inače ponosni, toliko i tada navališe da im se pridružuju. Tako da o tome da su oni ovdje domaći mogu samo preko te rodbine da pričaju i samo u Livnu i Nikšiću. Nemoj biti nepravedan prema tirani, dobro raspoloženje dobrog rokera nikad ne napušta. Slučajno mi izmače, pošto je to ista liga preskakača. Koja liga, kažeš, smeje se obradovani bradom zarasli, osušeni za klupu srasli roker. Prva liga preletača i prevrtača, malo je i sumoran ovaj što stoji kao da mu nešto nije pravo. Aj ti, brate, prošetaj, donesi još litru, dosta je politike, nacija i istorijskih laži, treba nešto i popiti. Onaj što je stajao kao da ga nešto podbere, kao da ču radosnu vest i valjda shvati da već 10 minuta nije povukao ni gutlja i razvuče kezova usta u široki kez, pogleda onog dole i veselo mu reče, ova ti je na mestu. Onda dodade jednako gledajući, a jesi svirao gitaru, čoveče, i već odlazeći glasno, ali kao da sebi govori, kao Jimi Hendrix, nisi bio lažnjak, ne kao ovi što izmišljaju istoriju. Filologija. A kad dođeš u taj bijeli grad, zapamti da je tamo sve crno, da crnije ne može biti, da mama, i da tamo zborit ne znaju niti umiju, da mama, i da im sve riječima kojima sam te ovije godine učila i u našim dobrijem školama si slušao, tamo im i prijeneseš, da mama, ići ćeš na fakultet za jezika, sve već znaš, ali treba njihovu diplomu da dobiješ, da mama, a poslije ti nije uči, da mama,
Budi nad njima visočiji, da mama, izuči škole i postane doktor filologije, poznati priznat znalac jezika, visočiji, najvisočiji. Mnoge ispravke napravio jezički, a da koji je jado. Sapun. Kuvali su kazane, velike, prevelike, vruće, prepune, kuvali, a onda su skuvanu masu stvrdnjavali. Od te mase sapune pravili, dobre sapune za čišćenje ruku, za pranje tela i lica, oda lica, i kad ih naprave prodavali, neke i poklanjali siromašnijima, a kad sve završi, dođe vrijeme da se odmore i oni su njime tim sapunom ruke prali. Redovno su to činili, a onda su našli neki i tvrdili da oni ne vole grkoše iz matike. Šta to pričaju? Kako to mogu utvrditi? Kako? Pa da ih ne vole, ne bi njima ruke prali. Nezlobiv. Nije išlo kako treba i nikako nije bilo lako. Sa svih strana nadirali su problemi. Trudio se mnogo, ali nije pomagalo, teškoće su se umnogostručavale. I umjesto da klone, da se pokloni ili prikloni, da se spusti ili snizi, on se još uzvisio. Nepokorno i sa radošću boljega sretno je uskliknuo, tako je kako je. Mrzi me Bog, mrzi me sudbina, mrze me ljudi, mrze. Što je bolje od njih? Bolji kao ličnost, pametniji, dobar, dobrodušan, ljubazan, nezlobiv. I pored svih njihovih strašnih izliva sile i zla, i pored svih onemogućavanja i sakaćenja, neslomiv. Da baš takvog lovnoga, nepokornog, dobrog i nezlobivog mrzili su ga Bog, sudbina i naročito ta pogana masa, taj masovni proizvod Boga i sudbine tih sila zla i o zlu, mrzili su ga ljudi. O kako su mu želili zove, sa kakvom radošću su mu je nanosili. Mrzili su ga jer je bio sve ono što oni nisu. Ni ljudi, ni Bog, ni sudbina nisu dobri, nego mračni, nedokučivi, zli, zavidni, pakosni. Zato su ga mrzili, zato gazili, ali ga nisu uništili, nisu sebi pridobili. Zbog toga im je mržnja samo rasla, a to im je davalo volje za još veću patnju koju su mu združeno nanosili. Mrzili su ga zloba, zavist, zločinci. Od njih dobra nema, a pogotovo kad mrze. On naravno nije mogao savladati zlo, Boga, sudbinu ljudi. Njihovoj snazi nije bio ni približan, kao ni oni njegovoj dobroti. Zato je rekao, ponosim se što me ništarije mrze, ni ne slute koliko me time uzvisuju. Pogledi. Naučnici su gledali kroz teleskope, naučnici su gledali kroz mikroskope i jedni i drugi sve jače, sve bolje. Čak teleskope postavljene u svemiru, čak zamjenu za mikroskope sudarače čestica koji su beležili manje od središta atoma, manje od manjeg i kraće od ljudske mogućnosti opažanja, kraće od kraćeg. Vidjeli su sve dalji kraj svemira, sve dublji prostor malih čestica. Naučnici su gledali, verovali su svojim očima, učili su nas da mi ne treba da verujemo svojima. Zbrajanjem, računam. Danas sam zaradio 259.347.310.000 dolara. Imam dugovanja 131.042.800 dolara. Na ime poreza mi za naplatu dolazi 43.124.297 dolara. Za zaposlene trebam dati 24.113.934 dolara. Za kredite treba 18.651.723 dolara. Na ime nove investicije uložit ću 12.500.000 dolara. Za humanitarne projekte odvojit ću 75.000 dolara. Za večerašnju zabavicu dao sam 38.000 dolara. 15 miliona dolara oročio sam pod kamatom od 4%, a u stvarnosti bit će 12%, pošto će sredstva biti prebačena na Kajmanska ostrva. 10 miliona sam dao pod kamatom od 2%, a realno je to 18%, pošto je trebalo jednima da ne imenujem na Devičanskim ostrvima hitno da se pošalje pozajmica. Ne mogu da sad nabrojim sve prihode, rashode.
davanja i uzimanja, ali žena, sinovi, ćeri, zetovi i snaje svakodnevno kontrolišu da li računovođe ispravno zavode stanje novca. Uz to su još supervizori računovođa, a i nadglednici supervizora. Konačno 5 kompjutera koji imaju toliko nezavisnih i različitih programa da prate da li se sve slaže. To od danas. A sutra ću zaraditi rekordnih $594.142.857 na ime berzanske špekulacije na malezijskoj berzi, plus minus 10.000. Od toga ću, računa, da pred zoru, potom ne mnogo iza zore, diže se, da prati kako se sa dizanjem sunca uvećava i brzo njegovih para, živi plućima punim dolara i računa.